fantasies. Ej, kaj greva iskati? Krača. Ja. Pa ne vem kakšno. A sem rekel, da se pridem? Ja. A ne? Mici. Jaz sem bila v trgovini dajčku. To sem enkrat najdla les v trgovini. What? Zajčki. Hišca. Hvala lepa. Nekaj imam. Težko odprem. Sem odkrila. Ej, pet ven, yes! Še škar je raba. Veliko darilo. Tadam. Hišica. Tail, is moving on a waist. En pa slika. A so lepi? Kaj vse imamo tukaj, zajčke? Ja. Pa kaj še? Medvedke. Medvedke? Se vrtec, pa se ima. Kako je lepo. Naprej nalepke. Mam, jaz sem zares mislila, če bom dobila tu. To bom dala sem lala. Še mici stav. Ne, mami, to je za še mici table, a ne? Evo, gugalnica. To je za to, a ne? Vidiš? Cute. Kaj ste danes jedli v vrtcu? Juhica. Kaj pa še? Zakaj sem vzela iz vrta? Krajon. Ojoj, ta pa ni tvoja. Jutri moraš vrniti. Saj bom, če ga nimam ga. Ker ona sem si sam izposodila. Ok, potem bova pa jutri vrnila, velja? Ok. Ok. Od. Jaz sem tudi prišel. Zelo. Divja. Kje pa je barvica? Kje pa je barvica za barvati? Jaz jo imam. Ejva. Da bi se vnavo barvica. Da bi fancy moram da to gor. Ding dong. Fancy. A si vja? Na. No. Prini. Hala. Idijo. Papa, moj sweetie. A ste prišli v vrtec? Ja. No, pridi notri. Ej, to je my station. Ja, vsi smo lahko tukaj. Upam, da ne pridejo še kmalu starši. Ja, si smo vsi šele prišli, ker razmišljam. Ok. Živijo otroci. Danes sem pa jaz prišel, oci od Veverička, da vam povem, kaj jaz delam v službi. Kaj mislite, da jaz delam v službi? Tam imaš računalnik in tam delaš? Res je, imam računalnik in delam. Pišem ponudbe in prodajam čokolado v trgovine. Ja, mi je lahko midva. Kaj? Vidli je čokolado. Daj. Bom prinesel jutri, prav? Ok. Ok. Adijo. Adijo. Jaz tu čokolado. Ja, sinko, dobiš jutri. Mama. A sem rekel, da se pridem? Ja. Ja, stosiral sem se.